Feeling good. Ready to go. How you feeling? Scared. I need to say some Nepali stuff. I can't say Nepali. Scared? Yeah. Bio रे? Bio रे? Why again? Wait, Hello Sonu. Hello, Mama. Thank you very much for your vlog. What's the vlog's name? Oh, woman like, comment, go for the share, Subscribe. subscribe. Guru भनेको नामै छैन. सोनु गुरुङ हो के हो? त्यही हो. We'll find out. Oi. We are extremely late. We're meant to be at the Goomba at this time, but we're just leaving. Yeah. Rebecca is driving. Do you want to say? Focus on driving, innit? बाजेले यहाँ टिका पाङ्गो गरेर मेरो मेकअपै बिग्रियो सबैले यहाँ लेफ्ट नभए राइट मिडलमा राख्नै हुँदैन सबैको पाङ्गो टुङ्गो भन्यो सबैजनाले ए फेरि Start vlogging as well. I'm gonna. Today. Good luck. Here's the full mala. See what you want. Dita. Nearly fell asleep. Yeah. तीनचोटि होइन माइजू त्यति अगाडि 7 चोटि आथे किन नमाइज आउनु यहाँ माइज र मामा यहाँ पाँच भयो होला अपुई कति ठुलो
पहिला सुक्खा गयो अब एक सुक्खा गयो है बाबालाई एक सुक्खा आमालाई एक सुक्खा दुई सुक्खा गयो है अनि एक सुक्खा कुकुरलाई सम्झेको है त दाजुभाइको लागि एक सुक्खा त्यसरी फुट्दैन है ठुलोको साथीले एक सुक्खा है एक फोन भने एक सुक्खा हराउने हैन यहाँ चाहिँ 1 रुपैयाँ राख्दिएछु होइन आज मेरो भान्जीको लागि आज मेरो भान्जी चाहिँ हाम्रो भान्जा विशाल गुरुङलाई र हामीले हात दिँदैछौँ Cold. So cold. Can you wear it like this, Rosa? How much of my thing is gone? Quite a lot's gone. Tika. Damn, 4K, that's pretty. I don't like it. हामीलाई भोक पनि लाग्यो चिसो पनि भयो भित्र आएर फेरि कोट लाग्छौँ हामी त हिटर ताप्दैछ Scared? I'm gonna sit in the front. Yeah. You have to assist your brother. Yeah. Yeah. I'll get some money. That's why you need to assist, yeah? Yeah, I will. Okay. एक्टिङ हो कि साँच्चै हो कि के हो थाहा भएन तर फेरि सुतेपछि खुब सुतेछिन् We're here making fun of them. Cheese. अर्को भ्लगर अझै एउटा चाहिन्छ कि होला minimum expectations. द्वारा त्यो चाहिँ अन्तिम छ त्यो नहुनेसम्म पूजा फेरि विधि सफल
ज्यादै खुसी रहे एकअर्कालाई बुझे झगडा नगरे गमले घरले छोरा पाए राम्रो घरले छोरी पाए One figure, two figure, three figure, three figure. Oh my god. हामी देखियो पहिला निक्लियो भयो के one figure at least Where's the shoes first? हेर्नै पाइएन कुन जुत्तामा के गरेको खै हेर्नै पाइएन जुत्ता जुत्ता दिएन भने ओ यसको त 6 जुत्ता चाहिन्छ 6 जुत्ता चाहिन्छ यो एउटा पेयरको जुत्तालाई अझ एक्स्ट्रा जुत्ता यसमा जुत्ता नभएको कता जान लाग्यो Guys, so we just finished off at the Gumba. Sally took the money. She took the money. Oh yeah, how much did she take? 500 and it wasn't enough for her. What? 500? Oh my god. We're on our way back home to block the door. Is that right? Well, Yeah. that is if we get there ahead of them. We will. Hopefully. We finna be We're not even on the motorway yet. Yeah, but we did leave earlier. What if they take the same road as well? They're just further behind because of traffic. Wait, I'll see where they are. Do you have their like find me? Yeah. So girls, be ready. सुनै किनिदिन्छु नि दाइलाई नि 5 doesn't count. खै 20 त छैन त लक्ष्मी लिएर आयो
आमा 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 मैले बुहारी लिएर आएको छु अब आउनुहोस् हामीले राम्रोसित पाल्छु तपाईँलाई सुनको बालो लगाइदिन्छ हजुरलाई सुनको बालो लगाइदिन्छु अब सुनको हार लगाइदिन्छु अब आउनुहोस् मैले पाल्छु हजुरलाई हेला गरिदिए त बुहारी लिएर आएको छु हजुरलाई पाल्छु आमा लक्ष्मी आएर घरमा राम्रो होस् लक्ष्मी के भन्ने रे स्याय भनेर कराउने सबै यता है